mateka y'abakurambere manga Rwanda hari imiryango yagiye igira amaboko akomeye kubera kugira imiryango migari igizwe n'abantu benshi bagwije ubugabo, igitinyiro n'ubuhangange. Mu kiganiro cya mbere twavuze ku mwami wa mbere w'umushumi Gihanga Ngoma Ijana. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bami ba mbere bamukurikiye, abami batandatu. Ni abami b'umushumi, bari abami b'intangiriro bataragwiza amaboko, ibyo kutamenya ibitekerezo byo ku ngoma zabo. Icyo gihe bari batarakuza icyubahiro n'ishyaka nk'uko byagenze hanyuma. Umuhango wahozeho kuva kuri Gihanga n'uw'ubwiru gusa. Igihe cy'abo bami b'umushumi ntabwo bari bagahimbye abasizi, abatekereza n'abacurabwenge, ariko nubwo batagiraga ibitekerezo ibyo kuba abami b'umushumi b'indwanyi ntibabyitiwe ubusa. Abo bami b'umushumi nibo bashakiye abandi aho bashinga ibirenge, nubwo nta mateka menshi abagarutseho. Ingoma ya kabiri y'u Rwanda yimwe na Gahima. Uyu ni umuhungu wa Gihanga Ngoma Ijana, nyina akaba Nyamususa. Gahima yimye ingoma y'u Rwanda ahagana mu 1124 kugeza mu 1157. Ahabwa izina ry'ubwami rya Kanyarwanda. Nyamususa umugabekazi wa Kanyarwanda Gahima afatwa nk'inda ikomokwaho n'Abanyarwanda ugendeye ku bana yabyaye. Kanyarwanda Gahima, Sabugabo, Kanyandorwa na Mugondo, Kanyabugesera. Imiryango mikuru ikomoka kuri Gihanga uko ari 3 ituruka ku buzukuru ba Nyamususa. Abasindi bo mu Rwanda babyawe na Musindi wa Kanyarwanda basigira izina rye. Abashambo bo mu Ndorwa babyawe na Mushambo wa Kanyarwanda ka Gihanga abasigira izina rye nawe. Abahondogo bo mu Bugesera babyawe na Muhondogo wa Kanyabugesera abasigira izina rye. Abuzukuru ba Gihanga nibo bavuyeho amazina y'amoko yabo, ariko bose ari Abasindi, ari n'Abashambo, ari n'Abahondogo, bose bakitwa Abanyiginya. Umunyiginya ni ijambo bavanye mu Nkore rigasobanura abantu barambye ku bukire n'ubupfura. Kanyarwanda yarazwe ibyerekeye izina rya Rwanda, ayobora u Rwanda, aza gutanga ingoma asimburwa na Yuhi Musindi mu 1157. Ingoma ya Yuhi Musindi niwe Abasindi bavanaho iryo zina nk'uko twabivuze haruguru. Izina rye rya Yuhi ryari mu bucurabwenge bwajyaga buvugwa na Niyambeshye ya Byimana, wari umuhanga cyane ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Bamwitaga na Yuhi ry'igara kugira ngo bamusobanure na Gara gaherereye mu Bwanacyambwe na Buganza. Iyo Gara ikaba ari Ngara batoye ibihushuka. Mu Bwanacyambwe hariho mu Ngara, mu Bumbogo na Butsinda bivugwa ko hariho agasozi ka Ngara, habayeho Ngara byaba ari byo kuko ari hafi ya Gasabo, hakaba hamwe no mu Bumbogo. Uyu mwami ni umwe mu bakurambere b'ubwoko bw'Abasindi, ari naho ubu bwoko bukomora iryo zina nyine. Ingoma ya Ndahiro wa mbere Ruyange wayoboye ahagana mu 1180 kugeza mu 1213. Uyu mwami niwe se wa Ndoba. Ndoba yasize imiryango mu Banyiginya. Kuvuga uti Ndoba ya Ndahiro ni ibintu by'akamenyero. Byongeyeho kandi Ndahiro Ruyange ubwe yasize umuryango umwe n'uwitwa Abatandura. Iri zina ryo kwitwa Abatandura barikuye ku gitandura cya kabiri cyo ku ngoma ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Uwo muryango w'Abatandura niwo wagumanye ubwiru bw'ingabe yitwa Cyimimugizi, babihereye ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba. Ni nabo bafite ubukuru bwo kwita abana b'umwami amazina. Ruyange yabayeho kuko yasize imiryango umukomokaho, uretse ko yitirirwa n'umwana we w'igihanganye Ndoba. Ingoma ya Ndoba ahagana mu 1213 kugeza mu 1246. Igicumbi cy'umuryango mugari ufite inkomoko ku mwami Ndoba, imbombe y'imiryango migari yabayeho n'ibihangange, ikanagira n'inzu zikomeye mu mateka y'u Rwanda. Mu mavu n'amavuko yawo ni inzu z'ibihangange zawukomoseho. Ndoba ni mwene Ndahiro Ruyange rwa Yuhi Musindi, umwami wo mu muryango mugari w'Abanyiginya. Ni umwami wa gatanu mu bami 28 bategetse u Rwanda. Byongeyeho kandi ni umwami w'igihangange. Bajya bavuga ko ari we wabyaye n'abami b'i Burundi. Mbere y'abami b'i Burundi hahoze abandi bami bo mu nzu y'Abega nka Ryangombe. Uretse n'ibyo bivugwa ko abami b'i Burundi ari Abasindi. Ikirangabwoko cyabo ni umusambi, bazi ko bakomoka kuri Gihanga. Abanyiginya b'Abajiji bakomoka kuri Mujiji wa Ndoba. Abanyiginya b'Abene Mugunga bakomoka kuri Mugunga wa Ndoba. Abanyiginya b'Abakobwa bakomoka kuri Mukobwa wa Ndoba. Abanyiginya b'Abaturagara bakomoka kuri Muturagara wa Ndoba. Abanyiginya b'Abene Munyiga bakomoka kuri Munyiga wa Ndoba. Naho Abanyiginya b'Abene Nyamuhanzi bakomoka kuri Nyamuhanzi ya Ndoba. Abanyiginya b'Abene Pfumfu bakomoka kuri Pfumfu wa Ndoba. Abanyiginya b'Abatare bakomoka kuri Karemera Ntare Rusatsi rwa Sinzi wa Nyamuhanzi wa Ndoba. Abanyiginya b'Abene Neza bakomoka kuri Neza ya Ndoba. Abanyiginya b'Abene Gahaya bakomoka kuri Gahaya ka Rwasa. Abanyiginya b'Abene Cyoba bakomoka kuri Cyoba cya Ndoba. Abanyiginya b'Abene Biharage bakomoka kuri Biharage bya Ndoba. Abanyiginya b'Abene Cyambwe bakomoka kuri Cyambwe cya Ndoba. Izo ni inzu z'imiryango zigera kuri 13
zabaye ibihangange mu muryango mugari w'Abanyiginya. Ndoba yagize n'imimaro myinshi mu bigaragara mu gushyira mu bikorwa umushinga wo kubaka u Rwanda. Hari abakobwa bakomoka kuri mukobwa wa Ndoba ni n'abafite ubwiru bw'ingabe Karinga. Imyinshi muri iyi miryango igenda igaragara mu mihango y'ubwiru, ndetse kuva ubwo uyu muryango ukagabirwa kuyobora intebe y'abiru. Ingoma ya Samembe ni umwami wa gatandatu mu bami 28 bategetse u Rwanda ahagana mu 1246 kugeza mu 1279. Uyu mwami ntagira ibimuvugwaho byinshi, nta n'icyo amateka muvugaho cyane, gusa nawe afite imiryango mu Rwanda bivugwa yuko imukomokaho ku buryo umuntu yakwemeza ko yabayeho, naho ubundi ntabwo ashidikanywaho mu bami b'u Rwanda. Umwami wa nyuma mu mateka mu bami b'Umushumi, Nsoro Samukondo. Umwami wa karindwi mu bami 28 bategetse u Rwanda, yategetse u Rwanda ahagana mu 1279 kugeza mu 1312. Izina rye bwite ni Muhigi, naho Samukondo akaba yararyiyise nyuma nk'igisingizo cy'intwari yo ku rugamba. Bivugwa yuko uyu mwami Nsoro yabyaye abana babiri, w'umuhungu akitwa Bwimba, naho umukobwa izina rye akitwa Rwobwa. Bakaba beza bitari nk'iby'abandi. Hashize igihe Abanyagisaka barabimenye, babibwira umwami wabo Kimenyi. Kimenyi amenya ko Rwobwa ari inkumi, yaza kumusaba. Nsoro aramumwima, birakaza cyane Kimenyi, barangana birakomera. Bukeye Nsoro agiye gutanga yihanangiriza umuhungu we Bwimba ati uzamenye n'uzashyingire Rwobwa kwa Kimenyi, ejo bitazakurushya. Birangiye Nsoro aratanga. Ku ngoma y'uyu Nsoro Muhigi Samukondo nibwo umutsobe witwa Rwambari yatabariye igihugu Bucengeri ubwo barwanaga n'Abanyandorwa. Uyu mwami Nsoro niwe utagira igice cy'abami bafite ibitekerezo, akarangiza igice cy'abami b'Umushumi. Aya yari amateka nyirizina y'abami b'Umushumi. Ubutaha tuzarebera hamwe intambara y'Abanyarwanda n'Abanyagisaka. Turabashimiye.